namhla saradeni ni jahi mnduku Sunday. Phela mintu kereke ngofika komela batatana basala. Na mina sala. Andaku ka break up ya driver na sele ne. Eish simeku. Ani swi tivi ku ri I man a cruiser ku nice kumbe ku na ku twisana ku vava kumbe njhani because minkarhi ya ku tala hi ku ya hi mina loko kha ni vona ni vona sele xi kha xi cruiser nice ne mara driver minkarhi yo tala u va a kha a tlanga tinsimu leti vulavulaku like to geganyana to gega ku swi veka kahle to gega Muyisa luyani yena ari one. Ku nga ri na n'wansati kusuhi. A ku na content. Yeah. Ta mi kombisa why. Ku rhangi va na swikolo ya voice ximanga leswi. kelana ku jaya Ya voice ya rumanga. Eh. Yi va kona yi va endla content yi trend swinene va duma misho spara. This va trend. Le Ishangani Gang la ihlela hinkwaswo leswi rhumerisaka Gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga. Leyi i Shangani Gang, shangi. Hey, namuntlha ni famba a ka ha ri mfana. Namuntlha ni khomi vavanuna, ni famba na vavanuna majahani tiyela. Yeah, vavanuna lava tivekaka hi leswinene. Mr. Mdaka. Na tatana ba. loko u ku meste swa tikomba ku wa hi mina meste ya wena Yona. Mr. Mdaka la yani. ani loko aka ha ri ndaka vhiki leri nga hela a wu ta ku ni na Gaza Bosch Nagaza bosha. Hey. Mandisisa nuku sela na papa munhu. Yes, nuna wa mhani luya wa mahanyelo wo dyondzeka wo hlonipha wo hlayisa nuna. Hambi n'wi tivela ku Leswi a swi vona ntima lowa a ri na Rain compared to lowa nga na Hoxi lo hawa ku lowa a ku ri ku pfumaleka n'wansati mutini. okay So low one ku hlantswekini lowu. Mo vona a futhi a ka ha ri a wa ha timangi ngopfu at least ya vadlovanyana Mr. Mdaka hi ri yo belo wa Mkulungwana. Hi kombeni ntlhe ni swi nyumela nyana ma vona. Loko se u catini ni a wa rasa ngopfu va ti khoma nyana swona swin'wana mara vumenemene bya boha bya ya mahlweni byi kona vumenemene bya ta mahlweni hambi u catini ne vumenemene swo boha bya mahlweni hi ku kuma u kha vumenemene. hambi ti-extra miti njhani kwala ti nga kona. Wa vaveriwa. okay a hi hlanganeni aka episode ya siku ra namuntlha mina ni Fred Ball ni famba na my sister Ndlovukazi Xisesani Miss Bangwani ni famba na sona ni vafana vatlangi hi mina mara it's fine. ne sorry ivi ke hi va na tatana Mdaka Yeah. na mina leswi ya swa Ray Gaza Bosch ni to swi vula loko ni ri offline mara aka public ni fanele ni ku tatana Mdaka Ni tatana. mata tana Fredbal la namhla saradeni ni jahi mnduku Sunday. Phela mintu kereke ngofika komela batatana basala. Na mina sala. And isa wa sungula wo sala kereke na tatana. Ni jahi palaya. And se mhani Mdaka na vona se va ya swikhongeleka swa vunharhu swa vamanana. swa vo mani Ai chateni guys. Ai chateni. Ai chateni. okay marani loko se hi ta breakanyana down hi mhaka leya mucato ne Yeah. a ni kha ni byela tatana Mdaka earlier on ni ku there is something lexi ni nga xi dyondza ani like we learn every day so there is something lexi ni nga xi dyondza hi mucato wa vona ivi ke ni va ku i tatana Fred Ball ni ku ni dyondze ku a hi hinkwaswo leswi u faneleke u swi bela mhalamhala of this because I think loko ku ri hi ku aka Gaza ku na 80% wa vanhu
ni ngo vula ku ri 75% va swi tivi 2 days before because se a va sungula ku swi posta nyana Yeah, today is a day. a day before. Posta hi Friday. Hi Friday Yes. ende ta hi ri kaya ku nga mi vola ku hi bayizisa Yes. se hina hi fikini ya sa hi fikini le ka venue hi Friday yaleyo ha mola ku hi bumbuludza o bangwisa hi sungula ku koroka hayi no mara lexi hi nga xi vulaku Miss Bangu i mhaka ya ku ntirho wa n'wina a wu sasekini swinene a wu ri top notch Yeah. a wu ri aka category A Yes. hayi like a wu ri kahle ngopfu na mina ni vuyi ni wu vona hambileswi a ni wu vona a ni nga rhambiwangi a mi nga ri kona matafuleni A ni nga ri kona matafuleni. ku kambe n'wina a ni swi lavi ni ku fika na mina ni ku nthlowa kwalaya ka table 7 tafula leriya ri ve na Tafuleriya ni vo Okay, tala ni. yeah No, a ni endlangi hi vomu. Ni fiki va endla guest list ya vanhu vo talo lava Yeah. hi lava ku va rhamba. Yeah. Se va kha foyina va ku loko kumeki kha va veka tlhelo sini. Yeah. Kumekini sweswo ma twisisa? Yeah. Then ivi va paka a ku nga mina ni ri busy ngopfu ku paka madam. Ku lava na lava ta tshama lava ma swi twisisa? Yeah. Hi yona yi nga paka la so a ku pakanga mina hi ku lona n'wi tiva lona mani ma swi vona madam yo fika hi paka ku lona loyi ta tshama la lona loyi ta tshamisa ku. okay Mr Mdaka hi ku sweswiwani ha ri ku vulavuleni nyana hi mucato ne hi ku ri ni mi voni mi kha mi hlamuselanyana swin'wana aka interview yeah aka TikTok mi hlamusela mhaka ya ku ri akaya a ku ri mucato wa ku sungula like experience ya n'wina loko mi swi vona ku laha himpela se na cata a yi ri njhani so Mawuwa ya mina ni munhu loyi ni nga kula ni kha ni navela swa kahle. yeah Loko u vona swilo handle mina ni swi navela ku na le ka hina swi nga endla. yeah Ni ya mi kombisa hi 21st yeah ka hina yi sungule hi mina. Yeah. 21st hi 16 Yeah. 2016 15 kuma kwala ndzhaku se hi rive no rivala. yeah A ni kumi basari ni ta endla 21st ya mina and a yi ri blind na yona. yeah Mi nga vutisa a no ti themendela Yeah. na yena yi ri blind cause khale a va tirhisa matende lama ma wela mamkosi Yeah, khala ya mina ni fika ni ba tende leri a ri kulu tshama vanhu va 100 landeni na matafula ma 10 hi mali ya basari cause a yi hlweli ku ni hakela se ya huma hi vo September and then tshama off camp sava ku nyika na mali ya ti-rest Oh, yeah. those kind of Yeah. stuff so mali ya ni kota ku ya na ti xavela ivi muyisa n'wani ve nge twana no mavasi n'wana mfundhisi wa mina la ni nge kona kereke that time Yeah. a ni xavela khekhe yena ma twisisa Yeah. yeah and a ku ri na khekhe a ku ri khekhe rin'wana ro saseka ku penga hey ma vona so ivi ivi then loko va ni endle 21st liya se ni swi vona ku swa koteka sweswiwani by faith yeah ku kanjhani a ni swi tivi Yeah. ma swa koteka and na loko ku endliwi 21st liya a ku nga ri ku halwa nga ha lomba mali Yeah. a ku salangi ku va na swikweleti u fanele ku la ka mucato lowani a ku na a ku na swikweleti swikweleti mi nga ta sala ni va na problem ya swikweleti ku hava so from ka that time a ni make sure ku xin'wana na xin'wana lexi ni vonaka ku ri xi ri ntolovelo ku ri swa endleka loko munhu a kula a cata a teka nsati and stuff a endlini a cata ni ku na mina na swi navele wena u nga ta va ku hundzini mucato a swi ku ti dlayi mara ku swi koteka endla endla so experience leyi a ku ri yo tsakisa more especially na le ka lavan'wana hinkwavo yeah ka mhana mina yi tsakile Yeah. ni vuliti mhaka ta ku a hi nga lavangi vanhu vo tala tala ya Yeah. mara mani ya rhamba nambara yo hindza leyi a hi lava yona lahaya mara ni ku yini hi ku na swona ku yi tsakini mo ni nga yi tekeli ntsako luwa ni ku a va ti vanhu va lavaya then swi va swi ri the way swi ri. So experience for mina ni nga ku a ku ri swilo new a ni munhu wo attenda ngopfu mucato ma vona a ni munhu wo attenda swilo so ka mina ni ta ku a ku ri swilo new hi ku a ku ri mina this time around family a ni yi vona matsakelo ma vona ku na vona va tsakini ku ri ya swilo swa kahle swilo ku endlekeni and no believer ku ri very tanihi mina leswi ni nga mukreste loko u sungula xilo xo karhi swi nga endleka va pfuleli ti-channel ne le ka lavan'wana va ta ku le ndzhaku ka wena ma vona yeah so the experience was nice. okay ni bless I receive Miss Bangwani a wu ri kona mucatweni wena kahle ngopfu u khomeki njhani because na swi tiva ku ri a wu nga ri an ordinary person amucatweni maybe ku na xiyimo lexi a wu ri ka xona a ku ri njhani so amucatweni yeah ni ni yo vo ti-picture ta ni yo vo ti-picture tsene swi vona xa ni ri ka xona ni Eh. a
a ni ri un'wana wo languta ku va catering a va yivi nyama mara swi a ni ri mukhomi wa fridge musi ndina mgobhozi a kha vulavula hi ku mina ni ya vekiwa tifirijini laya na mgobhozi laya hi languta ku ma ni twisisa mara swi swo tala ani because hi langutile mina ni ve ni bayiziseka during the preparations ni lahlekeliwa hi munghana so swo tala ni nga ha ri na matimba yo swi fambisa and then Rea byavisela ka Sesi Mkateko so Sesi Mkateko ti-part to tala leswi mani feni swi endlini va ni endleli swona mina se ni yo pfunapfuna kwalaha ka venue 999 and also hi tlhela hi fitlhe hi fika leti mhaka ku va na ha solva swin'wana ka Malamulele ku se hi fika Giyani se swilo se a murhangeri na Sesi Mkateko swilo se a swi ri sorted kahle yes se matrimonial venue hi swona phela hina hi catangi u ta cata a ni va kha va ku na kana ngibless a swi ri top notch swilo vana va tshamini a ku vange na hansa yo hey mucato lowu a wu yimi yini hayi a ni tshami so okay xiyenge lexiya ni ku laha nga ta yima laha yi ta tlula na pama loko ta tlula na pama laha nga ta yima laha then we moved ya aholweni ne le holweni hi pakini na Sesi Mkateko matafula vanhu hinkwavo va tshame kwava a ku ri na matafula yes ivi ku va na overflow and a swi vuli ku loko u ri ka overflow a wu nga rambiwangi hinkwavo vanhu va rambiwini yes so ku tshamiwini ku dyiwini hi cinini na titomboweni okay rich aunt okay nanu amira phela nkhani ku hanu antsusho andoyi phela titomboweni so yeah mjato a wu ri kahle and ko va na munhu un'we kumbe ni ku vambirhi ku ya hi Gaza va hopi team yes okay yeah ku ya hi Gaza va ri vanhu vambirhi va hopi team but the rest of us hi honorini team and aku vang na drama and a hi sasekini a hi hlambe we made sure mina disappoint hi makeup artist mara se a swi nga ha ti komi no ani makeup yes yeah so everything was shash all right leswi hi bulaka hi swona swa mucato ne Miss Bangwani it's about Mr Mdaka ne mara ni kombela ku tlheni ku vutisa xin'wana kambe wena yes ku ri a wu sungulangi ku tiva Mr Mdaka maybe 1 week before the wedding u va tivi khale ne yeah like a wu ri proud ku fika kwini ku ri munhu loyi ku nga khale ni kha ni hanya na yena hi loyi namuntlha se swi hetisekini manje and xin'wanyana xa kona a ni kha ni bula na vona a hi khale ngopfu ne phela mina ku vulavula tiyiso maybe na van'wanyani va lava nga ta vona this episode ne va ta yima na mina a ni ku hi wena ka tayiso ana bakasa machimhleketo va kona van'wana va khomeka na swe ya unkombini ya ni share video n'wana ya mina ya 2024 ya past ne u chatini last week swi trending na mara n'wana ku ha ka tayiso khasa ku vona njani ka tayiso a homini so hlamula xivutiso xa n'wi xo sungula a ndzi tsaki ngopfu loko swi hetiseka because loko hi sungula relationship Rea u tata ni komba mfazi I think se a va ri na vhiki right by the way wa ku mfazi u vula ni vula sati va vitana na mfazi okay mfazi wa boti yes loko va tata ni komba mfazi a rese ivi ana ni nga ta vutisela swo tala lana va vona va swi nyumela na hina no kha ni swi vona ku a hi ku nyuma loko ku wa titumbeta ko va vuyena and then hi ya a kara ka birthday celebration ya Gagashi Rea I think a ri na appearance or something vatsundzuka loko hi ya kara 2020 ivi hi ya kara na and then loko hi ya kara na swi vona ku hasi swa vanhu yo tifosteleliwa lama tiva a hi swa vona ngopfu leswa swo hambi kha ku nghena paparula mavuka ende karhi lo paparula a yi ri ka phiki a nga tlakuki hina hi cina hi bana reverse ni ku se swi loyi ni ngutsa mfazi mi right a ku a ni right ni ta yimela boti Rea okay a va ha ku boti na sweswi uri sivara Mdaka futhi vulavula ku ta yivela sivara Mdaka or boti Rea o boti Rea ivi a ku a ni ta yivela boti Rea enjoy ni n'wi byeni ku Rea phe munhu loyi wo va ku n'wi fostele and nawe swilo leswiwani a hi swa weta n'wana wa vanhu mi ya tlela va famba vhele va famba ya ku tleleni and then on Sunday mina na pfuka hi ma 11 na fona ni ri mi tlelini mi right u ri munhu yeloyi u huma kerekeni a nghena ku u ta ku ni tekeni kerekeni ni ri mina le kerekeni u ri ya no se na thika na ku thika Friday xikhombi register va na thika ivi ku va na Friday yin'wanyana ni vhaka ni ya kun'wana kwele
kun'wana mani gogeliwa kona kwendle loko ni and then ni yi ka mfazi hi tshama na switoko leswi swi vulavula ku leswi na mongo mani u tika yes ivi ku va na swo tala a ku na xin'wana futhi nga xi siya ko khongela ni ya kona ku na swo tala rey a ri na mixikaxikanyana mata hi khongeli from 5:30 ya nkarhi muni ya madamu ya madamu 5:30 hi khongelela hina hi khongelela rey mara xikhongelo lexa ku ngopfu xa rey a kha khongelela rey byi ni juma vurhongo ntlela ni nga phaphama swin'wana swo va 10:30 ni kuma sesi loyi a ri moyeni rakhash you no thapela rey ku munhu wa khongela ni khongela sweswo una sesiluya una what I like about munhu lowo khongela mkhongelo ka nga twali I think una ti-prayer points and ngo tsala hansi ku va leswo ku na when we praying wa swi twa ku se hi khongelela yini loko hi ya lawani hi khongelela yini se a ni swi ta siku lera ti-prayer points ni tika Mr. Mdaka xo hetelela loko hi ri aka leyiwani ya mucato ne mucato loya wo saseka swonghasi ka vanhu hinkwavo lava mi nga va nyika swirhambo ivi himpela mi va vona va fikini mucatweni hinkwavo hi nga yihi mavito mi nga ku yini ka vona no rhandza ku khensa ne because un'wana na un'wana ne munhu u na swilo swo tala swa fa swi athende hi siku leriya swi nge endleki hambi ku nga ri ku ya kun'wana maybe ku hlantswa wacheni but aku ni ya kweli ende vo talo vanhu va mina ne va huma kule a hi humi ka thomo ene sa toma nga humi ka thomo a hi humi giyani so n'wana a fika a spenda for kusuka ata imagine u fanele ku suka joni u vuya kaya like vo fanele ka teka a suka joni a vuya kaya so already ku spenda koko so I know akhensa swinene mani mi support leyi mi nga hi support yona support-ela na van'wana na hina loko mi hi need a va support-eli na hina hi ta va kona so hi ku hi khumbisiwe ringi namuntlha na Miss Bangwani hi khumbisiwe ringi lero i ntonto a va support na hina moya wa vuoswi a wu fambeli kule na vona ivi se hi nghena ka timhaka ta ka Gaza okay hayi mucato wu vononi wu kahle mara u ya ntirhweni se u vuyini ntirhweni a ri livini a hi n'wi nyike leave ya ku a sota out mucato se mucato wu vononi wu humelele loyi se sweswiwani se sweswi loyi ha ri vekela ra tatana Mdaka loyi Gaza Bosch ku na mahungu ka TikTok la hi ta rhanga hi maswikweleti ku na ti-video ti hahaku left and right kha ku tisa ku ri munhu ya mina loko a ri busy no prepare mucato n'we hambi ri ku endli ka swikweleti ka ku na swikweleti swa tinqambi na ti-event organizer xikweleti xo sungula i xikweleti xa Gondi Boy lexi ni nga swi tivi ku timali leti a ti lomba kha endla yini njhani kwini na mani ne ivi a tlhela a vuya futhi a va na xikweleti lexi va ngo a nga attendanga gig ya Manyiko's George Lagos man Gondi Boy yes and ivi ri i swa 2024 hi November loko ni nga hoxisi ivi ka leyiwa ya event na Mansandleni va we kona la loko va hlamuseta Manyiko's va ngo va fike va ni block Mansandleni mara loko se ni va fanela hi tifoni ta van'wanyana va khomba ku hayi ni ta mi hoxela yini mara va kha vula ku ma attenda ti-event mosi mi nga tsandzeki 3,000 2,000 mi hoxa mara a ni ri vuyisani mali hinkwayo mara ni suleni mihloti va ku hi ta hoxa ku mara va mi nga ni unblock loko ku ri ke mi ta hoxa va unblock a va se hoxa mali lana Solimakama wela kona jiwani na vona wa kolota ve ri kolota 10,000 mali a nga hoxeliwa yena i 10,000 mara Manyiko's a nga ku vuyisa 10,000 a ku hambi wo vuyisa 5,000 swa antswa hi ku hi siku leriya ra gig is not like u suka kaya u ta ka event leyi a ri na ti-stop u suvi na event ekaya ivi a va na event 17 I think yo hetelela ku ri yo leyi loko ku ri ke na ni hoxisanga ni siyangi yin'wana gig se Manyiko's warile le ka TikTok leyi ku vona va mali ni suleni mihloti se laha Solimakama na va nga endla video I don't know if video or i live mara mina yo vona clip va kha va hlamuseta ku swi endlisi ku yini
swa event leya manyukosi va hlamusela ku a ni ri na event ekaya attend event leya ni vuya kha hi communicate na va manyukosi va nyika na ti-time slot va fika va performa 17 le 17 vhele va fike va performa ivi va hindzelela loko va hindzelela hi kuma ku kwa ha munhu kwava ndhaweni ti-fans kwa crowd se veri va hlanganisiwe hi khalanga productions moveni va hlanganisiwe hi khalanga hambi na sesemkate kwa va ri kona sesemkate kwa va ri kona va fika na Thebo RG na Thebo RG va ku hala loko ku ri ka mi la ku perform swi loko ta performela hina kwala a ku zi ku ri na ntshungu leyi na radio se ho la ku ho tima yes ivi va ku hayi mina ni ti fikelini mi nga laha ka ku na radio ho tima a swi vuli ku swona maka a vo fika late a va tima radio hi mhaka a ku na vanhu ya le mara ku mi twisisa futhi yes so se ivi na vona manyukosi va hlamula ku futhi hi video ku a ni ta angatangi mina ni ngo a ni sule mihloti as mngani wa mina ku ri u swi vonini ku event a ni dyelangi and u ri Solmakama n'wi charge 5,000 yena u yongetela 5,000 ni hehla a tlhela a vula ku loko yo va successful event leyi ku ngetela yin'wana sa ni swi tiku wena u yi vona njhani Solmakama va fe va n'wi nyika 5,000 na vo Mansandlene mara vo Mansandlene na Gondi Boy a va tangi nota so I think lava va fe va vuyisa mali like mina hi ku vona ka mina ne Miss Bangwani loko ni kha ni languta mhaka leyiwani the way yi nga tshamisa swona ne loko se Jiwani va ta va yi hlamuseli hi step ku ri swi endlisi ku yini ne a ni tivi man like a ni vona ingaku vona a gigini leyi va nga rambiwa yona vanhu va hosi va fikini va fikini gigini va nga rambiwa ka yona of this unlike loko u kuma ku ri a va lo fona va ku hi mfoni tsandzekini like in belu hi thayela or like ni ndi hi kun'wana mara hi ku laha a va laveki kona va fikini ende xihoxo a xi na vona xi le ka venue me laya kahle hi ku ka mina a ni nga voni xikweleti laha a ni nga voni xikweleti hi ku ya hi mina so again hi ku ya hi mina na mina ni twa i nga ri hikuva va nyiko mali yi ringana 10,000 swi vula ku na ti-preparations ta vona se a ti ya kwalaya ka 10,000 because loko ku ri munhu ku nyika 5,000 swi na budget ka u fanele u yi tirhisa swona yi va hansi ma loko se ku ri ta yi return swi ri ya gonya ende xin'wanyana ngopfu hi tatana Mdaka swa tatana Mdaka va hi Gaza Bosch hi Gaza Bosch xin'wanyana ngopfu ani loko Jiwani va kuma that invite phela a va nga ri midrand a va ri kaya wa swi twisisa se cheka ti-cost leti maybe ti nga va ku tivi kona laha xikarhi laha from kaya to la a va rambiwi kona wa swi twisisa so hi ku twisisa ka mina maybe a ku to va ku ri na ku twanana ko karhi mara a swi nga bohi because ka event va fikini laha hi vulavulela for Solmakama a swi bohi ku va fikini mara Mansandlene a va unblock loko ku vikeni vhele va n'wi blockini va vuyisa 7.5 hi ku mintsengo ve ri 7.5 na Gondi Boy liya ya Dr. Sandlene ni vone na manager phela va yi confirma ku ri va yi kumini from Manyikosi then va yi hindisela aka Dr. Sandlene le va nga ngetela na 500 yes so liya yi hlupha laya ka ku yena Lagos a hlamusela ku va n'wi block of twisisa loko se ku fana ku va na block na xikarhi liya so swi nga endleka u kuma ku ri ni zama ku byela ku ri a wa ha yi kumi because loko ku ri ku a ni ti byeli ku yi hakela loko a ku ri mina a ni ku bloki ku ndlela ku hi va hi kha hi vulavula ivi ni hlamusela ku tikeliwa ka mina no Botirey na problem ya 1 2 3 sweswi mara aka 5,000 ya ni mi kolotaka ni ta mi nyika hi 1,000 of this so se ya Gondi Boy ne ani hi break ya Jiwani hi break ya Mansandlene ya Gondi Boy like na mina yo hi vona yi kha ha ivi loko ni yi landzelela a tiphaneleni ni kuma ku ri a nga kaneti nandzu wa u admita ku ri wa kolota ende like ni fike ni kuma ku ri u kolota vanhu vo tala ngopfu lava na vo a va kha va nghena ku ri na mina wa vona so like ni vone na vanhu va ka Gaza va kha va nghena
va kha va n'wi pfuna ku n'wi hlengela hambileswi loko hi hlaya ti-comment van'wanyana va kha va ku mi tshame mi vona munhu a hakeleliwa machonisi mi tshame mi vona munhu a hakeriwa machonisi mara van'wanyani ne to be honest a va kha va hakela mali va kha va senda na ti-POP mara hi ta ku yini a hi ta ku ri loko ku ri hi ku i dyondzini dyondzo lowa mfowethu ne a papalati swo fana na sweswo loko ku ri hi ku mali leyi a nga yi teka a swi nga bohi a papalati swo fana na sweswo because yima ni ku byela xin'wanyana hi kolota ne kumbe hi ku trenda hi swo biha phela i swo biha leswiya a nga va a pfunekini hi tigigi na swin'wana na swin'wana mara hi ku trenda hi swo biha hambi no sala ni ya ni ya hakela vito ra ku Fred Bal u ni kolotini a ri hlantsweki so me a ni ta ku ri vanhu a hi papalateni swo fana na leswiya swa ku hi kolota loko ku ri hi ku swi nga bohi yes xikweleti xi kona mara loko swi nga bohi a hi swi papalateni ene ingaku se case ya vumbirhi leyiwa yo kolota if not ya vunharhu ku na nkarhi lowa MK King oh yes un'wani wa forever upcoming a ku ri 400 ya beat swo fana sweswiya ya beat or ya ti-vocal a nghenisa ti-vocal A nghenisa ti-vocal. se va ku hayi loko ni ta joni hi ta fika ni nghenisa ti-vocals wo nyika 400 and something rand ma vona laha a nga hetela a nga fikangi Gondi a Boy Joni nako ingaku 400 leya ku ri transport ku khandiya a suka la tshama kona a ya hoxa ti-vocal ka studio xa un'wana se ivi swi jika swi nga ha vi na ntiyiso ku swona hi swi ti-vocals ta fikisa loko swi teyini MK King a ku hoxa mali ya mina ku yi tirhisa ku ya ntirhweni a ya ha vuyangi namtlha na sweswi so I think futhi xin'wana ka Gaza vanhu a va fanekele va xi endla sweswi ni vulavula tanihi mutswari tanihi mutswari na munhu la nga cata ma vona hi ta Fred Bal whether u dumini ne ku duma ku fambisani na mali kun'wana wa duma u nga ri ha mali total u ri ha peni mara u tiveka ku u kona mara u hava mali so I think lexi nga fika xi nghenelela ngopfu ka Gaza yes u va celebrity u kuma ku loko endleka swin'wana swi n'wi ngheniselaku mali mara se u lava ku hanya ku tlula xikhwama xa wena so I think hi swona swi nghenisaka vanhu a swikweletini because wo fana mina ni believe ku munhu wo fana na Gondi Boy a fanekele a va ri na swikweleti swikweleti munhu un'wana n'wana hina swo swikweleti mara not leswiya swo u tsandzeka na ku swi hakela because why na both beni hlungwana why na i munhu la kumaka tigigi se loko wa va teke xikweleti ni ku tata Fred Bal no meni 500 rand mi nyika ma swi tiva ku ri hayi hi ku ni kambe ende ma yi vona tigigi nga ni posta swi ri yi ta vuya mali ya swi easy na ku mi ni nyikela mara no believe ku loko se u kuma ku vutomi bya wena se mali leyi u endlaka tigigi loko u cheka n'hweti maybe u kota ku nghenisa 30,000 mara vutomi bya wena se byi le ka 70,000 there is no manage and once u za u kota ku hanya xi hehla ni u ta try by all means ku lava ku swi maintain and swo ta ya ku kombeleni manjisisi so that's why a ni ta ku vanhu vo ka Gaza ne ringeta ku hanya vutomi bya xikhwama xa wena leswi byi ku ringaneke a swi bohi ku ni fanekele loko ni ya kaya mina ka Mashozi ni hayara na movha hi ku ni lava ku va ta ku ni na movha loko ni ri hava movha ni khandziya taxini ni ya kaya or mi ya bazini a swi cinci xiyimo xa munhu sweswo so hi famba hi rona hina kaya ma swi vona yes so ni tshama ni vulavula na vona tana Gondi Boy va tshama va ta laya then I was very worried ku ri hey maseve wa mina mi suka kaya mi ta laha mina gigi ya 1 mi famba hi GTI hi golf manjusisi a hi swi mi durheli na because manjusisi so wa cheka swilo leswiwani se ni swi vona ku ri no but then ni hleketa ku hambi bata ta kota ku swi manager kinga ngopfu swo fana na swona hi leswi ka Gaza hi fanekele hi dyondzisana swona ku tshamela ku rhuketela phela ka Gaza hi swi kota ngopfu ku ri tshama hansi then hi rhuketelana ka ti-life ku no ma 1.8 then loko ho fika hi a hi dyondzisana timhaka ta ku ri financial management mi ta kuma ku na vanhu va fotsela na vona so Gaza a hi kuleni hi tlhariha xema ama ku bot Benet no nti bot Benet hlungwane kwalaha phaneleni like va n'wi vutisa ku kale i zaminyana ku hi thambula nyana mfowethu a nga la ku ta yita straight mara va vutisa ku ri kahle i mali muni leyi u twa ku yi nga ri loko sweswiwani namuntlha wo yi kuma yi nga solve swikweleti swa wena then a ku plus or minus 20k se u ta loko ni languta 20k ivi ni kuma ku it's a lot of money yi tele ngopfu 20k lero xikwembu a xi n'wi pfuni ne va lava
hina a hi ri ku pfuneni hi pfuna a bukiwa tigigi then swikweleti swa yena swi ta kota na yena a ta tlela mfuthi because a vula ku a ni tleli wrong and then swi twisisa so Gaza sweswiya botirheyila va nga vula swona a hi pfunaneni hi nga rhuketelani aka ti-social media a hi tlheleni hi dyondzisana na swin'wanyana swa mayelana na ti-financial management yeah okay ivi ku va na Maseve wa Ray loyi a nga le ku tsutsumeka 10 a ma n'wi tiva loyi I need to Nice stop tingwenya kelenge dena wa 2 December mara sweswi hi le ka May kuna mpfilumpfilu tempeleni ya ku le ku tsutsumeni ka maphorisa loyi laha a nga na ti-case to tala loyi va nga n'wi khomisa hi mhaka kuna loyi mara ni twisisi mhaka yin'wana ne yeah munhu wo fana na Boy Sevenza i endlini ti-video to tala ne a rhuketela vanhu van'wanyana hi ku ya hi yena a va n'wi dyohelini van'wanyana a va n'wi dyohelangi vo fela ku va va kha va tshama na vanhu vo karhi so ni voni life yin'wana ya Boy Sevenza a ku ri na the general Gwavulani na Sesi Gavaza na van'wani like ni lo tiva vona lava na ri lane Gwavulani a va kombisa mhaka ya ku ri n'wina mi nge ri a nga rivaleliwi mi endla xihoxo a ku na munhu a nga dyohiku hinkwenu ha dyoha ni ngo no vula namuntlha ni ku ri a nga rivaleliwi kasi na mina boti wa mina i problem leyi a tshamaka kona se swi ri na van'wanyani va nga n'wi rivaleli na walowo a ku ri mburisano na njhekanjhekisano lowu ri kona a xikarhi ka the general Gwavulani na Boy Sevenza na Sesi Gavaza laha Sesi Gavaza va nga vuya va vungunya va ku mina a ni se n'wi rivalela munhu yaloye wa delela then va tlhela va gina va ku ri no bula mina n'wi rivaleli khale a ha ri ku ni rhuketeleni because ni tiva vutomi ku byi njhani mara a cici a ti endlela content ya ku loyiwani so mfowethu mara loko se hi n'wi tlhantlha ne mfowethu a fane a cinca mahanyelo sweswi a nga a ku tisoleni a tiphaneli to ku hambanahambana a fane a cinca mahanyelo because na la ntingu ku nga ta tshuka u ta hi kona a wu tivi like swona Fred Bali nene ya pfuka vanhu va 17 loko none ya chopiwa hi tirekere la ni ta ku imani aka lava 17 wa swisisi so loko mfowethu ave a va a dyondzini kusuka aka vhiki reriwani na leri nga hela a va a dyondzini u pfuki vanhu vo tala ngopfu misavo leya mara aka van'wani u le ku komeni ka ku rivaleliwa va n'wi khomela ka van'wanyani ya ha ri pending ya ha ri pending a ni swi tisi va ra Mdaka n'wi mi n'wi rivalelini hi ku na n'wina mun'wani wa rhuketeliwa xi tshama xi ku ni dlayi munhu xi ku loyi u yi Zimbabwe loyi u ni ngati ya boti mina ni munhu un'wani ne ni Gaza Bosch loko ni endla ti-video mara loko ni nga ri ka content ni Ndisani ni Boti ni Makwavu ka un'wana na un'wana ni pfune ngopfu ka swo tala ngopfu evuton'wini hi vanhu va le handle ku tlula va ka hina ni nga hemi ntsonona ni ya eka restaurant ya Mayemo ne a ku ri Spare a ni yisi munhu ka nga ri wa ka hina ku nga va munhu ngo fika hlangana na xikolweni a va brother ka mina loko a famba ku tirheni a ri kuleni ka mina swinene na swi no tekeze Boti so that's why last fitako ku ni vona ku na danger na ringeta ku hlamusela na mina ne na yingisela ndzi na pfumela ku advise so kumina ni nga kombisa hi Gaza Bosch content ku sungula vana a va nga ri ku twisiseni ku yi famba njhani a va twa nga ri no rhuketela vanhu a ku ri na loko munhu a khometa swa bad ni fanele ni tendlela video ni rhuketela mina mara hi ndlela ni nga bedi hlamba manjusisi then mara loko kha ni yi va kha yi shepeka mani ni kota ku twisisa ku no social media i swilo swa njhani manjusisi i swilo swa njhani
nkarhi n'wana se kuma ku sendliwa na van'wanyana i van'wana siku rin'wana va ya kun'wana va lava ku ni ba xifula so la ni nga fanele dyondza ku ri sometimes ne wa holova na munhu ka social media wo teka nga swi ta hela ka social media swi nga heleli ka social media va ta ya kun'wana va ya ku endlela swin'wana so ku vekiwa ku ri dyondzo that's why from that time till today anthem na vi na beef la na beef na munhu a nga ri timhaka to a ni nge swi koti ku reply or swin'wana mara mi dyondza ku un'wana u ta n'wi hlamula ka social media u ta n'wi hlamula ka social media ivi ya dila na wona spiritual so boy sevenza maseve wa mina loko swi sungula swilo leswiya swi ka swi endla swi ni ringeti ku n'wi advice na ha tsundzuka na siku leriwani un'wana wa muyiselo wa driver ku movha wa mina wa Uber a humelela accident so loko accident yi ku ka va senda message va ka track a ni yi bala yi betri loko yi hlomuliwa yi senda message track loko yi ku ka va ku yi hlomuliwa i betri hlomuki va track ni fone miselo a ku humelela accident mara u sharp u nghena call ya boy 7 even ndzo yimisa ndza ku fonela back ni nga ni vulavula na boy 7 ka from la ni ri kona maybe ni drive 40 something minutes khambula na ka ni ku n'wi advice hi siku leri ra kona a ku siku leri a nga biwa hi rona boy 7 loko boy 7 na before ni ku byelini ku ri van'wani lava u va sukelaka va nga endlangi chumu va ta reacta va nga react hi social media ku a ni va matimba ma ku yima na wena va tekatekana na wena a va na wona va ta ku tela personal and u1 gaza yi blind ku phutisa ma ku bela mavoko so I remember loko ni va na nyimpi na Gagashi ka mina it was like na reply ka mina ngi chumu vanhu va ku ende wa delela lo mara ni hlamala wa delela wendlini mina ani dyondzisi ku ani nga reply hi ku vanhu ve ri yini ani reply ku mina ndi twisa ku yini mara ni foneliwa hi vanhu vo karhi va ni fonela ku wa delela Gagashi va swi tiva na vona loko ku ri vele ku ntweni ni va no byela ku yini no mina no reply for mina not for hi ku wa delela or wendlini so mi nga ni tirhisi as your mouthpiece leswi nga swona I'm not your mouthpiece mina ni endlela content ni reply ni veka opinion ya mina manje so basa wa mina boy 7 ni nga yima kwana ni nga tipfinya nga ndzelangi I know ku ri na vanhu lava already sava ri ku pushini ku va nghenele va delela vanhu valava va delela va nghenele ma vona so kotala loko va ku hyper endlela leyani ne u twa ngari una power ni le ka ti-comment laya loko ti-comment ka ti hlamula ka ti ku lexi in'wana a xi twi hi munhu lexi cause for example vanhu va ta fika ku byela ku loko u fika u ku ka mfundhisi Agiyaz fa congratulations mfundhisi mina va ta mi twa comment yin'wana laha siku u n'wi khongela ngopfu mfana loyi u la ku dela manje loko fika ka Gagashi ku congratulations u n'wi khongela ngopfu mfana loyi u ya ka manager phila lo khongela i bari ngopfu lo manje so a ni swi tivi ku ri vo lava ku munhu un'wana na un'wana maybe loyi a nga le henhla or a tiveka ku u fanekela a nga congratulatiwi na or leswi na swi ku fanelangi na so Maseve boy 7 a rhuketela n'wana na n'wana va yi vutisini u ku dyohele yini mfundhisi Agiyaz a ni sekele yin'we na va Gagashi mara question va ku dyohelini sweswi fana a hi vulavule Gagashi na Philani na Giligili na Gaza Bosha na Gavaza yena straight u ku dyohele yini nhlamulo yi va ku a nga dyohangi mihleketo ya bot given ku va n'wi vutisisi sweswo va n'wi hlaya ku sweswo a ni vutiseli mani na mani na mani na mani so maswani ni n'wi byela mina ni ku you know what ne lava u yimisa u lwa na vanhu hinkwavo na lexi nga ta ku vavisa u nge swi tivi ni n'wi byelisi leswo that's why loko ni ri ka life tolweni yi ku a hlakwini ene Maseve Gaza Bosha ni yi ni byelini na ri na tona tinani ta kona laha a va na ti-video a rhuketela ni ku hinkwani loko se swa ku tikela u ta va ri one and believe me u nge swi tina ku vavisiwi mani so that's why na loko se siku leriya se swi n'wi tikela a dumbiwa va n'wi bisa ku twala swibamu ne u tsutsumeli ka Prophet N yin'wana va nge Mr KG ni teka as a papa mina ni respecta swinene a fika va fonela mina va lava ku kombela ku rivaleliwa a ni swi tivi ku maybe ni le ka mina va katsa ku ni wela ka vanhu lava nga khoma vanhu na because I think va hlamali ku u ni rhuketelini ni nga reply a rhuketela ni nga reply se loko se ku ya active a hleketa ku maybe xo xi searcha hi ku a ni lava nga va busy no kasi hi ku endlini lowun'wana ya va Gagashi va nghena ka ti-life hi ku endlini boys ni ngo rhuketela mara mina ni yo mila ni ku so na sweswiwani a hi na ntiyisiwa swona hinkwenu hi to vumbetela ku ri hayi ku nga ku ri mani manje mara tiyisiwa mhaka ni a ku i simbi a yi goveki a se yo rosa sweswi a xi ku ni ta rhuketela January to December a yi fikangi January to May
a yi chayini Ma swi And vona? xi na slogan xo ku I need to. I need Wa ha twa sweswi. I tingwenyekele U ta za u twa. nice vona? So- stop adya swakwe So swi lava vutlhari and as a gaza hinkwenu ni no ni nga ti maybe ku ringi yi vulavulaka mara as a gaza hinkwenu Yeah. as a gaza hinkwenu we need to grow up yeah hi nge tsakisani hi ku ma vona ni nga mi kombisa hi un'wanyana foni la mi komenta ku swi bede ku fika kwini loko mansoni va nghena ka social media va rhuketele ngopfu mara va nga tshama va rhukete munhu why va fela ku i munhu wa G1 G1. Ni G1 voni- wezini Ni Ma swi voni post yin'wanyani va nga yi posta Mansonia ne loko va welcome mani president Mahingani Yeah. aka Facebook va ku be prepared ku va aka this cruel world because la mi ta attack-iwa with no reason and hi phela already vanhu va swi n'wi rhuketela already yes and a ve za va pfuka munhu a ve za va endla nchumu ni vone loko president Ben Mahingani va posta ku please follow my wife's account aku hayi a nga follow hina eish vaye u va special yini no mina lexi ni nga xi vona ne outfit lexi mina ni nga xi vona ne a swi laveki ku ri u nghena aka social media hi mbilu Hi mbilu. nghena hi ku ri u lava ku ti-entertaina na ku entertaina because loko u nghena hi mbilu i ta gina u holove na vanhu vo Na tala vanhu vo tala ngopfu ngopfu. phela like va ku sungula u nga endlangi nchumu yeah wa swi twisisa u Yeah. sungula u nga endlangi endla nchumu nchumu wa vona and then vanhu va ku pika va pika mina a ni ali ne phela mina xo sungula a ni artist a ni influencer a ni chumu no no va Fred Bali mara a ndzi vanhu befana na munhu ri khale ka period munhu munhu loyi a nga ta ni bifa u to ti bifela a ri yexe a ni na matimba Hayi, ni hava matimba malamo. na yini ni ya hava matimba malama ma ku bifana So, na munhu. a vi a dyondzini mara lava ni nga va vona va ku no rivalelo ni hava ni xikwembu mina i ku kwanchauki Na manager na manager Yeah, na manager na manager a va pfumelangi Swi ya hi- ya swi ya hi ku munhu luya u ku vavise Vavise ku ku fika fika hi kwihi for example kokwana Chauke yi byele ku yi te vete yi dlaye n'wana wa yona yi ya endla xitlhavelo hi yena ende ko talo ka gaza hi ti-programi ku munhu u duma hikuva a yi rivonia u va na mali hikuva a khendlini and na kokwana Chauke is doing very well ni ngo financial and business wise ivi hi pela i ku lova munhu ene mihlota yena yi dyondzisiwa ku yini munhu loko a za fuma i ku khela ku na something ivi ku va na xi nga va un'wana kona. a va ku na xivindi wa twa ku va ka ku n'wana holovile vanhu va reacta ku hambana ka mhaka ka ku lova yeah a ku yi khendlini hi twa ka yi nga tangi ta hi byela yona ku pressure yi nga yi kumi ku yi ri njhani from mhana n'wana luya hi ku a hi sati wena loyi tshamaka na yena voko mhana n'wana luya va vulavula yini behind imagine kwa ku yona yi le ku twenga ku va lava ku ya hi pela ti-message ta nghena van'wanyana ti-fake account vanhu va create va ku byela sweswo ku yi va ri na pressure njhani manager phela mata jite manager phela yindlini ti ku mhana vana va lawyer mhana manager va pfula vanhu ka vo manager phela ku na xipuku xi jikajikaku like mandwisisa imagine munhu a fika ku byela sweswo then a heta ku sorry hi a tikweni ve ri hi yini 2 seconds loko va vona mhana luya ve ri yini tikweni ntsundzuka life yin'wanyani ya boy sevenza ne ku ngheni young boss lady yeah xinhwanyana lexi a xi vulavule marito man'wanyani ma kahle ngopfu xi ku kambe ke ni va vitana na hina boy sevenza mi to kokwana mi to ku i scheme kumbe team ya team hi team ni kombela ku ri vulavulani swilo hinkwaswo mara ka swilo leswi mi nga ku swi vulavuleni mi ngo ho no chingela boss lady mi chinge kokwana Chauke mara twelani mhana n'wana yeah loko a ko va mina boy sevenza siku leriya hi la a ni fanele ni chele kona reverse because like swi hlayini ni kha ni hi vona ni swi vona ku ri mara xinhwanyana lexiwani xi right wa vona so instead ya ku ri a bohla hi la a nga chela petrol andlwini a nyanya futhi se that is why sweswiwani van'wanyani va vula va ku hi mfo a khomela second chance a ku nyika mara van'wanyani ya ha ri ka pending ya ma vona so no believe ni vona ku a va n'wi rivaleli misa luya
a va n'wi rivaleli hinkwavo a va n'wi rivaleli ya ku mara mina na swona ku ri a rivaleli because manager given va vuli swin'wana ne va ku boys avenza u ta ni karhata moyeni loko u ni rhuma ka mfundhisi ivi ni ya ku vulavulela ivi mfundhisi va pfumela u tlhe u rhuketela ya se swi ta endla i nga ri like na mina a ni kahle ku tsundzuka ku na life yin'wana ya yena na Gagashi a nga vula ku ni kombela ku rivaleliwa ni rhuketelini hi mhaka ku wena u tlange voice note a languta ku voice note yi huma ka mani swikwini va vula ku mina na problem mara laha ku katsa mhana mina va na TikTok i mukhegulu na yinse hi ku va nge ti lweli ni ta va lwela mina n'wana wa vona a nga kombeli rivalelo swin'wana swo vo awara so a helang 2 days was one a ku ya ve ni byeletele mina hi swona leswi a swi vuriwa a rhuketela hi manager given ku lava ku ri u nga hi rhumi hi ya ku kombelela ku rivaleliwa after 2 days u tlhe kambe wa ha rhuketela se swi ta endla i nga ri hina a hi nga swi tivi ku hi endla yini manjeni wa vona ai hake takagaza hi ta ku takagaza takagaza there is nothing we can do ai mahlweni yes hi nga khoma script kwala u rivele xamuxelini na ka ri na nchumu and then a ku ri na leyiwani ya vanhu lava va ri ku rhuketelenini ya va noma na i noma na mani na vuhlohlori ya na vuhlohlori so hi laha ni nga tlhela ni dyondza xin'wana futhi ne imagine ku na lun'wana a fika ku u tlela na Gagashi imagine ku loko luya a vuya back a ta fika a ku a no hemba leswiya swi create yini ka ndyangu wa muyisa luya oh ya ni voneni yale and hi Gagashi then ivi u vuya ta ku sorry and a yena tsena Gagashi na King's Kitchen mara yo hatlisa hi deletiwa post liya ivi tlhe vuya futhi ba loko se vuya ya ra vito ra King's Kitchen ko tsaliwa ku married man ye le bush and vanhu vo tala nga ku va tiva yona as married man at the business kwele bush kwele se loko se u ya vuya u ku sorry and u kuma ku u na ndyangu Limpopo wena u kumuka hala Joni swilo leswi va ku accuse ku hi swona i swa hala Joni vula na bayiziseka la ni ku bayisekile a tshamisekanga ivi ke ni andaka ka sweswiwani va va ya ku Fred Bally ve ri u tlela na swimanimani u mbundlusa swimanimani ivi andaka ka okay swi fika na le ka ndyangu wa mina andaka nkarhi munhu hi 3 seconds ku sorry swi fana na loko mina sweswi no fika ni ku Ray u mbundlusa manimani hi ku mina na Ray hi close 99 swa boha tshemba swa boha vanhu va tshemba se swi fana na leswiya swa Hlohlori na Phoebe na Noma so leswiya hi ku swilo leswi va swi ta ku vanhu a va ri close 99 loko loyi a vula lexiwa swa tshembile vanhu va ta tshemba ku swa boha Hlohlori na Phoebe a ku ri tichomi a va byelana xana punna na nhlekani se swi vula ku hi swona ku loyiwani u tleli na loyiwa ivi se lexi xi tlhela ku xi nyangatsa futhi hi Hlohlori loko tlha a ya posta ku a na ha tleli na n'wina loko se hi tleli na n'wina me hi vula ku hina hi pawulukini se swi endla ku swi vula ku leswi ya Gagashi a nga hlamuseta ku mina a ni busy ti-gay swilo swo pawuluka swi fambeli kule na mina na hina swi ri hi swona va nga va mbundlusana nini se hi ku vona ku se ximanga xi humisakeni or u basulukini se mina ni vula ni nga tipfinyingi hi ringi leyi munhu a fika a ku mehe mambundlusana naye hambi ku ri nhwanyani a ku ni mbundlu nda n'wi tsama hi beyila nda n'wi tsama beyila u va a kha a delela ringi leyi nga beliwa Mkulungwani sato wa mina lo ni nga chuza yehe ivi mi ya fika mi ku mina yana mbundlusa handle a ri kosa twa mikaya ku ta tsemelelaniwa mara swo ka swi nga ri swona swi biha yini n'wina ma tiveka ri ta Fred Bally loko ko fika ku tanyana xitsongonyana hi n'wina xi ri bu xi tiveka hinkwako na lasa mi fambaka kona swi ba na dignity ya n'wina dignity yi na nkoka famba laya a ni na mi ni tshama ni trenda ni tshame ni va byela Botray last year ni ku ni khensa Xikwembu ni nga trenda
ku nge se va na va Gaza Bosha na va Mgombozi hey hleki ngopfu yi fika ku basop last year hayi mi nge Steve mara na Steve i topic ya siku rin'wana Ya siku rin'wana. i topic ya siku rin'wana Umbuntusi. mara andaku ka break up ya driver na selesele ne simek a ni swi tivi ku ri i mani a cruisaku nice kumbe ku na ku twisana ku vava kumbe njhani because minkarhi ya ku tala hi ku ya hi mina loko kha ni vona ni vona sele xi kha xi cruisa nice ne mara driver minkarhi yo tala u va a kha a tlanga tinsimu leti vulavulaku like To geganyana. to gega ku swi veka kahle to gega mara xona u kuma ku A xi le ka swona a xi le ka swona xi le ku tihanyeleni ka life hi ku xi posta nyana video yin'wanyana sweswiwani yo vulavula hi driver nyana ya tipopayi nyana mara hi xitalo ne munhu loyi a postaku tinsimu to gega Yeah. i muchayeri Bush na palavra ku na problem. Kuna van'wanyana na vona va duminyana ka Facebook rifilo na jam. Ongto rifilo u xavisa xikwamula na tibodi sweswi exactly. Loko ku hambaniwa ku va na un'we ti faku tilutla lawani and u rhange before the body u rhange a teka video rifilo over busy hi swa business like lori swi vona ka Facebook over busy hi ti video wa xavisa misisi u xavisa xikwamula va hosta na levo 17999 jama hala vona se vana tigambi ti-girlfriend timbirhi hamba ku actiwa ku khissiwa loyi ka video ka postiwa wi se kumba lwi hambi leya AI hambi yini kumba lwi stomach ku ti-poshongiwile kumba lwi jini ya n'wansati ku ri na ti vutisa ku ni enzani lapha ku Facebook mara ni enzani loko ma hambana ma hlangahlangana so ka recipe ya vanhu lavaya ne a wu nge tshembisi swilo hinkwaswo mara loko the way a va tshama kha va holova ha kona a wu swi vona ku n'wana va ta dlaya un'wana yeah and lexi a xi va lwisa ngopfu vanhu lavaya i ku a ku nghenelela na muyisan'wa wa ex ya selesele a hamba a nga loloyi ku loko a yiva selesele a ba picture a sendela driver ku hayi na ku heta ku mbundlusa hi swin'we man twisisa so ko talo loko n'wanuna o mbundluseliwa sati swi tiveka lexi xi piyala yi nge hetini nge heti mara na mina titwa ku ri ni nga gudla matsolo a yi nge chayi kahle a ya ha tivi wa twa hi Miss B loko sweswiwani no twa ku wena u nsati wa mina ni twa ku u na vudyela kun'wana kumbexani wa jola somewhere so twa hi chumu swa antswa va mi sendela picture ni vakhomi va kha va mavele mi ta swi twa hayi yi nge hi chayi kahle yi nge hi chayi kahle hambi no na titiyisa ni ta gudlaguda mi nga no byela mfundhisi ku mfundhisi majamuka ku tisa ka yini katako swa mapela loko u ku khomi kahle mibyalo u kuma ku va ku mbundlusela n'wansati u nga za landa mukhegulu fo ku a mi tihi chumu relationship a mi tihi chumu mi tsanana leswi hi hlanganaka na swona ka u tshama mukhegulu ku a mi tihi chumu hi marriage n'we ya leswi ma vona why cause ku tiya ka n'wanuna na dignity n'wanuna hi le ka nsati wa yena hi swona that's why mi nga ku ri hala ka n'wina ku ri na papa yo jola too much mara ri na nsati wa mapela wa straight wa xikhongelo muti wena n'wi safe mara a ku vi na n'wanuna wa ku tikhoma a va right a va na nsati loyi swi tiva ku u tlela handle a muti wena matshopetana a wu tekeli enhlokweni kasi loko ha ha ri ka leyiwani va yi vulaka butireyilani swi endla yini because tinhlamulo leti ni ti twaku every time ti va ti ri one sided and a ti fevhari vavasati because nhlamulo ya kona ku ta va ku because ni n'wanuna and hi ku ya hi mina a yi reason sweswo swi ya hi yini sweswiwani ni tshama na wena Miss Bangwana ni ku jolela ka 47 wena hi kan'we ntsena ni vheni boy stroke Fred Bal ku sukisela bibeleni bibele yi ri wena n'wanuna nsati wa wena i xihlovo xa wena u ri wexe ne ti tsakise hi xona u ri wexe mara a yi ka n'wanuna ku wena n'wansati nuna wa wena
ti tsakise hi yena ru a yi vuli se that's why ni vula ku i nchumu lowu ku spiritually matwisisa spiritually loko yi mhaka leya va yi tlhantlha laya ya moxekala xihlovo xa wena meaning that okay twanani ke loko mina ni ri xihlovo xa nunu wa mina ni ri a ri yexe nunu wa mina a nwa ka mina se yena i damu ra ka makoxa n'wamanungu yena u cheleta hinkwako i xivutiso xo saseka swonghasi mara bibele a ya ha vulangi ku we n'wansati n'wanuna yini ma vona why I believe ku n'wansati ne loko ku ri relationship n'wansati yena a nga khoma dignity ya relationship na vukati se n'wanuna a nga yi khomi na dignity na and a hi vuli ku hi ku hi hundzula swiphota swo duma la a hi vuli ku swo vula ku n'wanuna u fanekele a ya justify ku n'wanuna hamba a jola ku right mara lexi ringetaka xona i ku la ta kota ku twisisa ku pain liya ya n'wanuna na n'wansati ya hambana loko va fika va bvindla xihlovo xa mina la ka tshika la u tlhela brab hi leswi a swi vula ku ni ta kutla peni u khoma hi le ndzeni hi mhaka so hina sweswo swa mitwanga khwina vavasati sweswo a hi swithu a yi gudlagudleki a ti tshiki la I think wa gudla but ta va right ni nga support mhaka yini na hi mhaka ku ko tala vavanuna va tele ngopfu vavanuna va nga tshama va jola mara va lewa vavasati va vona tlhava na relationship ta right va continue na vutomi ya mahlweni mara a hi vangani nga ta ku swi dumini ku n'wanuna a ya mbundlusela n'wansati swi tiveka va tshama ma vona ku komba ku hi pela vavasati va rivalelani ku na loya McD ya kha trenda sweswiwana i ti-lesbian timbirhi ku na ti-proof ta ku hi pela n'wansati la vumundlusweni mara hi ku ma vona u n'wi rivaleli no luya u kuma vavasati va 100 efoyinini ya nuna u n'wi rivaleli se u sola ku ri n'wina va ka mhani mi tiyeleli nyana ku tlula mi tsindiyeli nyana mara nsati wa mi hi shema nsati wa mi laha ku minuna laha loko ku ri ku na high jola sweswi ni nga na mhani luya ni nga heta ku n'wi cata last week ha joli no va xiganga ka ha ri xigangu a nchumu na nchumu a n'wi tivi a wu n'wi tivi ni n'wi ala emahlweni ka tikhamera mi ringeta ku vula ku na loko mo kuma kholo ya DJ Jepa mi ta n'wi landzula a ni ku tivi a ni ku tivi loko u nga ri masana mdaka umaka mina na tikholo leyi nghena ni vhina xa munyu u teka foni ba hi munyu ku mati mhani lava va katekile i xisaba wena ni khombe futhi na nuna wa so ixiwewo okay ku na Skoni va ka Gaza na Sivara va ka Gaza na vona a va ri mahungwini nyana sweswo vhikinyana Skoni a va kwati ngopfu Skoni leswi a va kwatisi swona a swi chavisa lexi nga xi dyondza hi mixo ne mixo dya yi tiva target yo endla mali di good ngopfu ku ri da target okay loko ni nga ri ku tirheni sweswiwani lowu wa denda phela mali ya na vana va 5 ni xoko na hina faka yi denda so 550 i 5 mani 550 kumbe 580 600 2.8 2.4 tele ye baba ma close to 3000 ivi ku nghena mali lavaya ya va tsotse mudende mali muni a ni swi tiva denda wa yini kasi va denda na vona kwala ka ba 1 point not 2 point something vatswatsi va ri hlanyi mara xivutiso va denda na wa vatswatsi nga ku i 2 point yi va kha ya ko ma 6000 se xa swi vona xise xa ku you know what ne la dala ma ndzi tsakisa hina hi vo between the 1 to the 7 xi yi thamendela ngopfu mali ya mkarhi ya mdende liya i minkarhi leya mdende mina ka xi yi thamendela xi ku lowisati wa mina and loko xi ni hlekisa yi ku ti 5-6 mi kuma ku xava grocery xi ku mi ta ka ni hlayisa kuma ku teka nga mdende la kuma ku teka nga mdende se xi xavi na grocery mara xi ri yini xi xona xi nga xava mi ta ka ni hlayisa na yin'wanyana post yi ku ya se swa ya fika winter se hi fane ya xavela vana winter clothing se swi ta endla nga ku vana i swisochani ku ya yi ku vana va tale se swi endlaka ku xisa lexiya xa swi kota ku targeta mara la xi nga ni vava kona ne i ku a swi kahle hlanga vatsoniwa number 1 i mutsoniwa se silaba a ndzi vula nchumu mina
va ka SASSA a ni swi tivi nga swi voni leswi endlekaka na ti-social worker ma social worker va swi voni na why ni vula so di xaveli foyini sikoni ne hi mali ya Facebook leyi va yi endlaka phela ku lala mi kometa ku ri muyisa luyani ne yena a ri one ku nga ri na n'wansati kusuhi a ku na content Yeah. ta mi kombisa why ku rhangi ku va na sikoni ya voice ya ximanga leyi kelani ku jaya ya voice ya rumanga yi va kona yi va endla content yi trenda swinene va duma misho spara this va trend xi famba xi ya kaya loko xi famba xi ya kaya a posta 2 likes a posta 3 likes a posta next ku ta xin'wanyani very lexi ya vongani keke man yes na vongani keke a ni swi ti kota ku ri content a posta likes a posta likes va hambana ku ta xin'wana xo vulola xisuti xa mpidi lexa mpedi ya lexi xa rihlangi nyana xo tsindiya na xona nyana a posta although the content was bad, was not that good. Famba. If it's akumalinga kona sweswiwani. Ma vona? Loko se akumalinga kona sweswiwani content is so I think kali yengwana ku ri mhaka ta ku a xi vulavula too much so magaza va nga ri se ka gaza a va nga loko se xi fika leyi ba gonya content and they are doing very well and I believe they are making a lot of money. So sikone xa a be a ku kumbe mali ya ka Facebook ya xava yini phone a xavela phone a ni swi ku endla kini va holova a ku wa teka foni ya yena hi ku yena a nga yi xava mara i mali ya vumani i ya vona va ri va two se why a faneke a n'wi tekela loko ri mata yi rila sikoni mata ni twa swin'wana mata a yi rilini la yi mbalela rubana rin'wanyani swi sisana a swi sanisa sikoni swa haha phela loko yi yimini ma yi ta Kosi Johnson yo hi sorry no man a ni ri vana ya Kosi Johnson ni vula and mata ni swi vona ku u tlanga hi mani liya ivi then loko va rivalelanini sharp u nyiketa foyini then va happy again mi swi vona ku munhu loyi mixa u dila na munhu loyi a nga na mihleketo leyi yi nga anama yi nga a yi anamangi hi yo ini mihleketo yi hlangananini so va kota ku yi phutisa ndzi tsundzuka loko a ku hina nga byeleteliwi ne va kha ku lukisa wasati lukisa n'wansati lukisa a ni twi mina a ni twi u ze a twa kwalaya a ya xi lukisa ene swi sasekini I believe swinene hikuva a kha a va endla mali ya ka content yi nga tekeli enhlokweni why imagine yena a mbala tangu ya Nike ivi sikona ku marotlosi va ya ka kokwana caka gigigini mi kuma sikoni yi mbala ro jinani rin'wanyana va kha ro cinacina lana ro pawuluka ro fika hi laha na swikun'wana ma ta betrom leyo loko mi tsutsuma khale a mi famba humesa swikun'wana but I think now vanhu loko ka gaza va kha va vulavula u va kha a ringeta ku yingisela leswi swi vulaka wa yi lukisa then swi va kahle ma vona but at the end of the day a hi kombela ku a nga phutisi nandza wa hosi mali loya murumi wa Xikwembu munhu luya ka video liya yi loko yi kha yi hlamuseta ku ni tekela foni mhaka yinini yi kombisa timhaka to mixo u vuyisa na vavasati yi ri kona a ku na u nghenini kwalaya na tichari ta yena va vula ku va yi vutisa sesi va lava va yi teka video ku se kasi swo tichari a ku u ta tshika se swi vula ku vhele nandza wa hosi ku hlaya ka Ray u te hundululela panyula n'wana wa vanhu va endla content va hola ivi ende ku na van'wani va nga chela mali loko sesi lava va nga fonangi va vula ku ni chele mali ya 600 hi xo nge xi khumzelini xi nga hikuva va vula ku mani va ni byeleni ku va hoxini a ku va hoxi mali muni a ku 600 se lexi xi nga ta faya muti wa Sikoni na Sivara hi la ka mali la hikuva se i va yi pfula mahlo i va yi pfuli mahlo kahle Sikoni se ya swi vona ku lexi na lexi hi xi lexi na lexi hi xi problem ya yo i ku hi nyika ti-advice to yi hela hi nga swi twangi ku hi la ku hi advise ku yini ya nyika advice mara u nga swi twisisi ku va ri yini u ti vutisa ku na vona loko va kha va vulavula va titwa ku va ri yini loko ka ku nyika advice u zo twa nga ri ehlekhle kumbe na penga kumbe ku penga yena yi tsakisela ku sungula sentence ne manghenelo yi ta xikarhi a swa ha khomana na swo sungula loko yi ya heta a swi khomana na swa le xikarhi na swo sungula u ta ku n'wanuna wa ku phuntisa loko a ku jolela ivi yi jika yi ku a hi ku tlhariha leswiya u nga swi twisisi so a ho fanekele ze gaza hi pfarisa so hi ku a hi amukeleni Sikoni ku vo va taniya i munhu loyi a nga na mihleketo leyi nga anama
Yeah. Mihleketa No, xikolo. mihleketa xikolo swi ta yi fana na njhani vanhu lava vo loko ku dyiwa Sunday course va mixela rhayisi beetroot tisaladi hinkwato a ti mixela ivi a dya yi va yi hlangana loko se yi fanele advisor ku huma ti-advise to hambanahambana leswiya swo loko yo stika ka point leyiwa yi nga hetelela yi ti-advise ta 10 hi siku se problem yi swi katsakanya ka video yin'we so so hi areze manani n'wana na n'wana ti tivela donono rakwe Hayi. Mina se ni vona khana ya ku pfaleni as a married man fanele ni ri ndlwini ku nga ri khale. So guys, thank you so much for joining. Hayi ring oh yona hi leyi. nge se rivala a ngo yo cata ntsena hi catisini hi na graduate 3 times graduate Yeah, Okay. ina hi na award. award laha mi le ka podcast yin'wanyani ya xiyimo xa le henhla This Fred is an Valley award-winning podcast ya ka Gaza. Gaza. Yeah. Yes. Yeah. so yeah management ya Shangani Gang mi le ku tirheni hambileswi mi nga rhambiwangi emucatwini amen kwale ndzhaku so no yeah ha khensa swinene ku va hi vi swin'we a hi nini amahlweni mi sapota Shangani Gang podcast Yeah. mi sapota vahaxi va yona hinkwavo mi sapota management mi sapota everything lexi xi nga around Shangani Gang may the good God continue to bless you mi ya amahlweni mi sapota laha hi kha hi ku Become subscriber. Yebo. Subscriber. Mi share na ti-video ta hina. Na hi ku support ni va support va Yeah. guys na ku senda Yeah. na mavele va senda mi nga senda mi married man nga send ni radi ya le support ne. Sandrani va Jojo leswiya. Sandrani va Jojo leswiya. Hayi. Hayi inkomu. Hi ri inkomu la kai. danke Twin. Austria. Bastrin. Kezo. Oh. Yeah.